Kit der fil der gear, an abord un radio, ba festival etrikeltig an orien, or blave spécial, brouiwerzen. Salut de rarendu, don emad bon abaden, tchot der fil der gear, ba krez festival un orian, kanietor a houde dilun abedak diduener. Pizo chila ranum a ou pimp radio e breonek, Radio Kerne, Radio Kreis Breiz, Radio Brao, Radio Naonet, Arvorig FM, Radio Broduenet, hag Radio Neue Avrer, Radio Boa. Nizo ni a main ar placen Jules Ferry, je me hamaladet Yuna Kojan, Enora Molak, Thibaut Lecroar i filmain on abaden. Madame Trau Jenor? Oh ya, mon odora. Ya, matre, aganor. Ya, kabidon. A niho a son tuchante d'Anna Mouradova, scrivaniéris à Trouris. Bonjour d'or Anna, Penogeia. Bonjour d'or, disparaît, a ganor penosement trao. Eh ben, kavidon en trao. Ah ya, regarde, vous avez des pays d'état hanon, même stra. Hein? Ben, merci d'or de vous date. Regarde. A nos zones mériot, peut à peu groet d'air de nos péder, peut à peu bourrot, bah, festival en Oriane. Hop là, dame sans j'y en yvon de Loskain à Argaria de Enora. Ya. Mais monsieur Groet d'Urboch a travaillé vers Eh ben, ma photo a vilaredeng me gonzan une tamelgerei, car der de nos ou en bud de villeder sort discoiadek, dibunardek, gediliaden gunel, neus boué, enfin, diliaden gunel, boué a bentolfeng et oué habit konik diliat a vraiment neuve crouet que de penzen designeres marel an laret nol wen faligo hag labora arandiliad aroude orpen degvle BA di deus nir bochal eriav di Saint-Val, liam de mat gebed ur helriau keltieg ama ar strola daou dans engounel avrer a neuze ima awenet gesert lien lin de square hag a penaos ged a penaos hello en la redendrase Livio hag gawer ir bocha i bed ur martolo vartolo de square ged glas ged run tamelj rous makarot trawer sert an eus vegre dir bocha trao geti a der veze julet de ben commence tout der loden ged en zan penaos hello en la redendrase bo et chemen a diliat engoune la façon prestet hag kalriau hag un tamet pepler ibrer, neus ur sapre tra oe djeled un degadeu a du deus o tremenet ar ur leuren just a bet diskoe tra oa façon non eche penaos un digwer de lakat de vous djeled ar ur bamde ibrer a goude we bet eil loden un nozia gant loen faligo gant ar bentolfeng tribu jeun me gau ganeng oe tribu jeun per diliat hag veze keuniget geti. Hag ur per zo interesus meus kavet brau a yon de hachio ar an drase marse. A zo ur stum ker aliez ur oal ve sellet d'or korfer moezet en ur feuson de lakad ar ouel traoù zo. Hag an zo ve lakad ar ouel traoù aral ve un tamet chinchet ur stumeu en dilia hag kavet meus brau a bentolfeng ur feuson di Saint-Val de veled un dut hag per oe brau ema enfin penaos ur per zo bet julet oe korfeu a bep sort. A korfeu brau a bep sort a plij oe bourg a bloue kroi digeria a feuson neus an oe ur sort diskoiadeg dibunadeg makarot bon un défilé quoi avait diskouez traoerel hag an drase meus kavet brau meus kavet fresk a plijus quoi. Eh ben, merci d'or, à Krogama Barnozen. Tcher d'or fil d'or gear, un abaden radio i festival Litrekeltek de vil treiarnegen. Enora, huia de gauche à loire, peduir huia de zeskaindoum gerio neue, bah per langage hiri. Ah, bah per langage, eh ben juste rôle, bedon bet de vilet. Inon beneg a vro gembre, ker e fentuze a bentolfeng djelet penaos sanset i bro gembre, on eus lian meub dre ur hier, un tamet jmior. Ya toche tieu. Bah sanset ya, sanset. Bon, je tu da rempredet de mbouege al a vro gembre, i chom i tolosa brema, dam de glevet just un nebet traougeton. Bore da o croeso neu shumai. Okay, so shumai is the way to say hi, for example, for the people listening to us. Neus shumai eus o brau ave la rot demat d'un dut, penange il a rir la cam Enora mehan, pi al mehan.
Enuvi di ao. Enovi di Agenhan, quoi. Yeah, enuvi di ao. Enovi di Enora. Another. Enovi di Enora. Enovi di... Jeanne. Enovi di Yuna. Enuvi di Anna. Ouais, je t'y Oh. Ah, vous Met een dam kem rijk met stra. Ik heb een trek op plazo. distrait de chati. A Shumai Nakoko. Shumai. Shumai. Brauer, stimmt ça. Doranval, il a rire Andrasir, Bouchard, il a rire d'une tamet spectra, salutor, penos montreu, mar d'argeux, traversort, quoi. Agewe plus juste de chetu de glevotan, nos goulenen musgeton, penos il a rire récis, mar d'entreu. Situiti. C'est tout été. Mais de chelia me but de branek. It's not like brezonek at all. No, it doesn't sound. Maybe sometimes it's the way I say it, perhaps, because there's differences in Wales between the people who are from North Wales and the people who are from South Wales. So we have a different way of speaking and some different words as well. En zone la rapenos ios el amant ibrer, tolio muerdi s'enval, rever l'air meilleur, el raison. Anos songe pos penos ilarer, salutor penosé. Situitsi. Ah, Non. penos mentrao ya, Ah non, on est agave la rebonjour. Salutor. Ah, Ya. Shumai. 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 C'est pas le même gallois. Non. Anos avid drugarekat, de wuchen patient meus goulene geton penos je vais l'arrêter trugerevras. Diolch yn fawr. Diolch en vaur. Diolch is helbo just trugare, pe diolch en vaur petra zinefi. Diolch is thank you. Yn fawr means very much. Diolch yn fawr. Diolch en vaur. Diorenborg. Diolchen Vau. Avod. Diolch yn fawr. Wow. Bon, bah, je dis, je- on va je- demander. Ils n'ont Moni pas que Yotos. Handawen, Tamed, je trau à Bagage. je l'aurais. Bravo. À nos. Bon, bah, je dis, avec mon étude avec Lausanne un trau, il a rire kenavo d'un du deux. Hwyl fawr. Will vaur. Hwyl fawr, yeah. Will vaur. Hwyl fawr. Hwyl fawr, yeah. Will vaur al. Hwyl fawr. Heel vrouw. Welvor. Will vrau, bravo, oui. Welvor. Ja. Welvor. Ja. Ja, Er scoan brau zo genor. Genor. Je dis. Ah, neket met stra, die songet meus kalz. La retam kenavo endro i kembrek anamuradova. Ah, hwyl fawr. Ja. Hwyl vaur. Hag me lag de chanjal bar rar i roz mouzeng. Hwyl vaur. Bah merci Brastor et Nora. À peu seul langage faux Benawar. Ouian tchouar. Nan. Je les vois du chant, mais il y a eu 2000 de dut à Niwela et Piver à l'air spontané. Ma. Eh ben merci d'or à Chomu Genoum Anna Nizovon de Chelop vraiment d'or Loden Jao reportage d'Arben Niweronus Niweronis d'Ivroet Babrer à Zemlon Yuzo Bochat Brewen Favreau à Véronique Bourgeot au dor micro Maxime Cray. La pez oa bouezet tre brouerzon da Breiz, ma un affor a vignonis. Tre un diovro mo peus oan. Bretonet neus jikoret an iberzonis, a brouerzon, hag an iberzonis, neus jikoret a vretonet. A ze e bouez de l'ar, peguir, nom laker oa zel un istor, ve gwelet oa mem eus mod, tri hand blazo. A blam de zer beat un lar neus ket trao boutin, tre brouerzon, a Breiz, pig an oa kroueg ge nemzao, pe ge liam a he etre keltiek, drugare de gwell a he ben orion. Me bezo trao zo kosa, a trao veket an eet gendut, quoi. Do istorour neus labouret war divroa an iberzoniz e seitek vek kanvet. Hag ur bern de zote zo nom gaba Breiz je soir. A vij larez o trodro hanter kant mil. Pedir idan dictatoriez Cromwell, we kalet tre tout d'un dut e bro iveron weret te he tuitat, pedir weret dilezel ou religion catholique a neuzen lod ane zo bechkaret a go tachin farm, a go deus tuitet a Bellion me be, ou dwe liameg de Nili Sama i brer, ez o bodit jemeret a chikouret jete, chkaret
hag ari ama el vagabond, niverus clan a tout hag un noblan si ibrer eus divizet bout peron pe de laket ouan avet chikour ur vejale a vekavet l'an adut ou zo beu i chom i maneier braz ur vro avet de labourat mais surtout avec de lac d'ur vejale ur vue tami bo rappelor ur beleion ama deus krouet eve sort skolieu bremañ netcheuez de gavet ba dielle kerieu so un anieu un dutse peut dire tout de un anieu zo be chinchet pestrus kasset etre latina breonek kren mais peve ouiot un tami pelor gwezelek tu zo de gavut indro un anieu fameux. Mais netchu an abat tambet peut dire milliade adultes zo ur lo d'années zo de streetot vrer avec mon pelot mais lo d'années zo be chomenama a netchu an abat enfin ani ne gonza a ziar un drasse jamais quoi un drasse zo netchu chomet bas peret d'un dut na mei d'un nebet et strau. Hag imen ir vro, man pot digemeret ur mihan. Eh ben... Tam partout, Tam ben partout, fin. peut dire vekavot... Ar bro d'ur blanwer, in anet, e bro dreger. Barostren zo ken. Barostren ur bochat, les ur bern, ya. Ben benefin. Mais... Ya, ya. nanet. A rove nan famei ve anavet a pesort bro a vro iweron e we a orin karten a Breizizel. Duel de ve, imen we orin un dutse. Un reportage à Ber Bassey Bonabaden et Cléonan, Idamber. Tier d'ur fil d'ur gir, un abadenn radio i festival Litrekeltek de vil treiarnegent. Puis au war i chilau tchot fil d'ur djer, a Yuna Anna Mouradova zo genoum hiri. Et ya Anna Mouradova huizo yezon ourez, skrivanierez a traorez ibrezone, maneforion chat. Ya, gwire. A hui a ra yue kentelio. Orpel. Ya, evel just kelner ezon war galek kentor. Ya, a vid a re ne gomza tchogalek nezen. Ya, evit a dut deus ar bet a bez, ne war tam galek ebet. Nezen ur bochatra a red, me an drameus de c'houlenn de geta peta e ou liam gant ur festival etre kelken, ka huizo amañ er festival a kustumedor de vonet er festival, de velet de son adegao. Ur beur zo de evit un pe gwir bon un tamek dihort zo abat evit don mont da vrez pe gwir abeg o foal e oa me mem stra o setu me kreiz ar festival a laouen bras. Ya, dit jener e vo skignet un teul film a feson a zo an vet terflar duet deus ar reter hag skignet e vo un teul film sepad ur cinefil a rupeus tchemer et per er film son neuzen hag ge terflar ur al Yula Borisova hag Ekaterina Balobanova, un tam diz evit ur komprenant. Ya. Ma reden pleu stranur sort, net chut diez. Hag ar film son a zo ibrezonek hag a gomza dir ben hag ur liam a zo etre ur sevena durio neuzen per a blij d'or ur bochat just a war krouañ sevel liama ou etre kulturia ou sevena durio disanval a estrenvro neuzen. Ya. Dede ne se oa evit on evel just pe gwir plijou da radin a eskem yezu, kulturioù, bon lenneges eus a bet bro, evel just. Mais setu an afer a barz famil mazat, evez e komzet ur yez minorel an Assyrien, an aramaig ar vremañ. Setu e barz ar film eus klasket kaout de liam, etre ar yezu bien ken disenvel, hag an aramaik, an Assyrianek, hag ar brezonek. Hag valoden din me, o bet filmet bat bilisi, barz ur loden Assyrian o skert bilisi, e l'er m'ave komzet ur yez c'hoaz. Setu hag, bon, un dra bouez a oa evidon, liam an kenet trezo, poplu bihan, bon, un drafal martez e l'ar bihan, mais mem stra hag ar yezo a zo un tamek en arvar.
Et minorele a ben or. Ja, vel just. Ja. Hag savet o peus liamo etre sevenadur disanlo ive etre bro Russia bro Breiz a ben tolvan car troed o peus skrivaniorion a vro Russia I brezonek manefarion. Ja, troed meus kalz tud evel Astafiev, Tchekhov, Tendrikov a give meus troed Gogol, a zo deus bro Ukraina, a Rezo Gabriadze de Georgia. Peguer Rezo Gabriadze en eus labor de Breiz et Théâtre National de Bretagne, Tregon Ploiseau et Roazhon, a setu a bet troed ele organin. Anezen antel film a vos skignat dijuner, galarit roaindan nebet titero a andrase pet a vo moyen d'isoloen antel film se neuze ou mouer déjà d'arrietan, hag peta e un tom revezor pal or film se neuzen. Bon, martez gwell or goulen diganda Bruno Daniel Laura, mais évidemment pas la film a oa evel just disques an dut a zo dedennet gant kulturioal, gant yezoal, hag evel se, bon, evit a re o deus c'hoant davel ur film, evo un dudi gwellet an dut a zo o vont pel e pen ar bet, evit d'isoler ar brezonek, peogwir ar brezonek, a zo un ra benag a bouez, evit all, setu. Anezen sevel liamao etre ar sevenadurio, croain liamao etre ar yeho ive, setu un tom per ar festival etre keltak, revezar? Evel just se zo tra ovet skoul ma mignonies, etre an dut, etre poplo disenvel, setu meg avdin e zo gwelantra erbet skoulman mignonies. Peogwir, bon, se zo tra ou a zo, bon, deden eus deus un tu, met deus un tu a la bouez braz evit ar peor. Vel just. Neuzen a boueze kaout ser d'ar voudou festivalio evit la kadarvel ive ar yeho minorelet a bentolfain? Ja, a plij de gwell tud deus kemen korn ar bet a zo deud amant evit d'isoler evel just yezo o broioù keltik a sevenad ur broioù keltik. Hag evel just evidon meus war de oa un tam di c'hortoz met un dudi ur blijadur. A en ora ur goulenn o peus neuzen d'ana. Ja, kontant vehen goulenn ganeoc'h ker meneget e beu ganeoc'h tu chanteut un intervenut en so. Penaos yeuz a fer gober liameu etre an dut. Peogwir ve bevet due ave ben kondision neuf diez hag ur folste hag ur breze leur helboud merzet on eus ama er vro penaos yeuz ur sort diover ur sort dioroen hag ur sonjeu faskour ur sonjeu hag zo enep peptra. Enep un idanteleriev disanval, enep yer minoreleit, enep a bentolfeng un trao zo complicator a vid ur per songer de gomans. Anez daoustag en drabeneg o peus santet huieve pe o peus ur sel forcemat zo disanval mat pe ur peus beaget dir bocha. Bon, pez a zonjo me ne kemat bezan a enep trao, ne blij dan dut. Un ra ez eo mag an kasoni. Mais dies ori un tam me gwell o c'he klas kompren. Perak an dud a zo disenvel. Perak un trapedra. A setu damzonj zeus un drava d'ober preder un tam bien. Diwar ben an diforio a zo etre ar bobl etre an dut. Peogwir bon, gwir e bremañ ur marestart eo evit meur a zen bedman. Setu damzonj eve fe mat klask kompren a real evit kaout ar peor. Setu. A barelan kenderel de roulen un draut beaget peus iori tar ampred ge dir bochat disanval ileriev disanval. Ja, vel just. Spizo de gawit? Ja, vel just me spi ato, peogwir ep spi en eve ver ket. Spi de stud a vervel, evel just. Mais setu beaget meus kalz e broioù disenvel hag retarnez in Europa un tam egeg Maghreb hag epepler meus gwellet tud a fesson. Mignon et tud dispar. Setu damzonj ez eus tu en em glevout mem stra. Nezen c'hi peus desket ur brezonek o unan an dra meus da c'houlenn ganeoc'h peta neus kasset ur yer ur brezonek d'or en o bu nezen.
Bon, desket meus ar brezhoneg gant leur pa oan pep zekloan e oa internet ebet e oa da var en unvani soviedel pel zo a perag on bet deden gant ar brezhoneg me evel just yez ar minoreleze hag bon famel e oa ur yez minorel dija. Adre ma oa galek ganin skol e oa noteski galek meus klevet komz du ar ben ar brezhoneg. Setu meus dizoleut ur bet a oa diano dan dut ba Moscou d'ar mareze hag de denne de oan ba sonje perak ne vifen ket anini gentan evit dizolein ar yezman. Savet peus kentel yaou i Moscou i brezhoneg Ya, un tam dibezat or revel just, gout e bezat tapet ganin ma mestroni e Breis, war brezhoneg, hag me savet kentel evit ar studier en skolver MGU, skolver Lomonosov, hag e oa un doar e penos dizolein ar yez, dizolein ar sevenadur, hag a soner ez vel just peguer oa sonerien o ton d'ar gentelio. Hag per peus laret huizo a orin bro Russia, a huizo staliet e Georgia, a huide daouvil seitek, a tchemeret peus ar goz, eneb ar brezel, savet gant bro Russia eneb bro Ukraina, hag bro Russia ne cher roedor ou a outre de chom, ou tol chom, vit la rigadek tit de séjour neuzen, a vit ur bleman. A goz d'un Aram Manson e vehi redor distrein e bro Russia, met d'un discoulm e oe kavet just war galarid kontain d'am meur a ditoro ar andrasa an afersan. Bon, eta megluzi et an afek peguer an eoa bet roet penos displegad en officiel e bet perak noa ketu din chom ba Georgia. Egverion e marteze peguer on ane bar brezel luzi et an afer c'est une tamik bon non ket evet komze pa d'or vezu du ar benze la o darin ber a ber spi meus memestra distrein da Georgia peguer ma famille zom hag deux tonnes da Georgia evit a beg o famille epken mais c'est bon evit ar mar e maun e Breis peguer anol vrotonet a zo chikora hanon trugar et danol evit a vignoni sa peur badel ne chuket c'est bon gwelet vo peguer an alvo ket o labor doar an dachen gortos a ran ar c'hello. Ya an afer a zo c'hoaz a neuzen gant skoazel doue. Ya hag divroidir e puis di a zo staliet i Georgia a zo tapet gant ur gudensa iwen ar c'hed ebe gant ur vro un tit de séjour an taoul de choma amant peta ar jeu neuzen a vit egurion e un tamek digompré neuze tud gant pasport Russia bremañ de skuden no hag an archet rik eve da lo danez o chom e Georgia evit re oal neket mais neus ket tud a gompren mais gortoz a ran un displegad en officiel peguer dis e kompren sur trao. Hag Breis zo ou pro iwe. Ya, vel just. Ya. A neuzen peut-être peus ron ober bremañ dam sonj fotarada kenderel de labouradi brezhoneg neuzen daoust hag o peus rak tresaou ar rak tres ebet da meus peguer un tamek kouezet war o pen e Breis evel just e rak tres ebet mais evel just e fel din labour war dachen ar brezhoneg kenderel gante. Pa meus kroget hag e labour an e pat tre gant loa deja dao derkel de. Ya, hag marse mon adon e festival etre keltiak. Ya, evit penos evit kregin e o mat mont d'ar festival etre keltik kej an gant dan dud a martez e vo rak tres benak pi war. Ya, a neuzen just a war e festival etre keltiak e ima lidet ar bleman bro iwerzon. Peta ou yom ge bro iwerzon vro plus just a vidar? Labour de meut da bihan e bro iwerzon Ulster University hag et on da c'holoku e bro iwerzon peguer bon e bro gelti ege hag plijou da radin en bet jens klas e nan zo ken me brao a bro e gar dan dut hag meus en voren o dispar deus ma zamek labour e bro iwerzon setu un laouen tre urze meus la kaet urze klas evel ad iwerzon setu ur bro plijus hag ur vroz plijus Regarde. Merci Brasdor, Anna, Davoud Gonom neuzen evit an abaden son.
a roain a ran ur goz vraiment da Jeanne. Bah, merci Yuna. Yam de gojal jarben un d'or vraiment. Penoche kavet d'or de Evain bar festival. Je tue au Groniken de Michel Levert, secrétaire ONG Solidarité Internationale, Bouzo AUL. Alors, on nostalgia de di davarn d'or bar festival. Barok davil Nanteg we ret prenain botaya d'or. A vraiment ma digoucht mais faut tachet 10 mentain au sort. Comprenez donc neus buen a walar, et war guden amant en Orient, pas d'art festival, d'art fil. Puis ne oa ket l'errio et l'arcaout dour vidare o doa serret quoi. En dud a zo content da gaout or point dour hag ne gordos ket da gaout ou spense setu. Neus ket nemet an dud a tud ou la denir festival, mais tu da liulva der festival ie zo content da gaout dour. Hag an urze zo dour ker an Orient, un dour ar wedat quoi. Dour mal da evan. Zoutarit hag an evesket dispignet re a zour var a l'air. Gole vetud o loskel dour da rulian, veke evet peptra. Hag evidom ne ket ma dieb ur ser o kaz labourdim, puis salien on eus saliou din dan a rogo evit dastum an dour, ne veket impliget gant an dut. Hag an dourze war l'air ve laket evit ar plantenou, evit ar gwe, met de ser o kaz labourdim. Rede ris ar zaiou a liesor eget e viche ezom sanset. Rede dim neuze displegat an dut, non pas dispignan an dour vid netra. Ober a rit labour anima, yet rodro d'an dour evit ar vugale, evit an dut deet, petra vez kineget d'an avesterien amañ. Da skouer disadant tremenet, di urvez on eus gred c'hoari dour gant ar vugale, evit kompren perag e poezus an dour evit non pat kaout klinvet. An dour hag a gwarrian daouarn an hygiène quoi. Evit an dud vraz, an dud kosor evit kiniget ie c'hoarioù. Dougen bidons gant 50 litrat dour e barz hag klask ober a penaos a redadeg ar benor ar gwelan. 50 litrat dour a zo evit tremen un devez. Kaout dour da eva, kaout dour evit un moalc'hi, evit ket ginan. An dud avez chikouet gant im neus nemet 50 litrat dour bemde evit bevo. Hag ouz penze, lo da houtou a rog an ket mont da gerret an dour pel. Alies eo ar vaouezet hag ar merc'het a ya da gerret dour. Alies a war c'hoer ovez mont adon evit mont da gerret dour. Setu tout ze a zo un c'hoari hag a diskwez an dut. Penaos eo ar vuez pa e ral an dour. Par an kom mont da gerret dour. Pa neus ket ar dour o ruliad en ur rog velaman quoi. Michel Levet oué dans micro, Maëlys Poublan. Breiz kelt, koursio klevet ou euliaden enora. Et achetu rendivis ewe but didjuener de glevet ar benigorion, ar benigerezet ar ur but kelt, ama benorian, brer kelt putchgoulenata, we bud aouzet emirdi roean, emirdi brer i roean ne bud miziad aouso, perneus feuket dir bochatut goulen me vehe brer kelt peget a bentolfein. A neus ima bud aouzet rendivis avit bodangen dut, avit bou mara empenni sonjal ar undro a de dreuskaz un tamed ur perzo beklasket ged ur bochat tut ar benigorion aro danve, aro zanve. A neus konzet meus un tamed ged razet ener Erwan Chartier oe an ze e fin ur rendiviz oe. A chetu per neus lartein i kever penaos neus kroket a bentolfein ur per William revi per William revi ur pro-ene ou an as penaos pegours deus kroget un dar an predeu etre un dut a broioù kelt 10 val. Dizet de la barout ez eus bet traoù gant penaos skrivanerien, historiorien e randvet, e naout ketvet randvet, pe un tamm a rok ive. Bez e oa daou pal, penaos ar pal kenta oa penaos a dizoloi orin breiz, a kavet eo bet ar galaouet koz hag ar keltet koz. Evel just. A da ar memeus mare ez eus bet pain beajou e breizveur hag an dun deus komprenet e oa penaos lian moukran etre yezou ar yezou keltiek etre breiz etre ar brezonek hag emraek. Pegour zoe, i pesard mare. Just a rok an dispargal a warler bez eus bet traoù penaos bez eus bet traoù ive goude an dispar peogwir echu e oa ar brezel etre breizveur a broral hag e bloavezhou mil eskant a ugen ez eus bet penaos tud deus bro kembre neus roet argant evit trei ar bibl e brezonek gant le gonidek
A Warler ez eus bet penaos d'ar amprejoù pegur ur strolad deus Breizh deut estet-vod, un estet-vod zo ur festival sevenadurel e Brogembre. E barz ar strolad bez e oa unan a zo anvet Kervarker, la ville marquée, a zo brudet a war gant ar barzaz Breizh. Hag, voilà, je bet bern traoù ar kongres celtique, traoù evelze, mais waken arok ar brezel braz, ar brezel penaos kenta ar bet, et oa kentor est très skrivanérien, enfin notable, et très an daou brezel, et je bet un dra neve, oa kentor en live politikel, a blamour de son dispar e bro e werzon, evel just. A goude an eil brezel e oa kentor liamou sevenadurel. Hag bern traoù zo be penaos ijinet d'ar mareze e Breizh, dreskwer a bagadou zo be savet, just goude ar brezel, mais gant ur skwer skoz, deus roskoz. Hag vraiment on a lu da sonj maintenant a vagadou zo e Breizh a ba oe oa anket noe quoi. Ya hag ur bigne bras. Gele de rir kredeng ima penaos ur bigne bras ur benveg a vrer, mais tambad ima a vroskos. Ya hag ar pez zo dedenus ive gant an dar amprejoù etre keltiek, e on doare evit Breizh, evel just da penaos la kat ni on eus sonorine, nana, cause, nana. Mais un dra dedenus zo ive evit Breizh e o penaos dizoloi war ar bed, kaout dar amprejoù gant broioù-all en Europa, mais ive bed abez, pikur ez eus diaspora, bern diaspora e pepler, a neue evit digeri ar vro, neke befal an dar amprejoù etre keltiek, hag ar gwell hag elteg e Norient. En eus ben ar war e vo kleb Rosenmilin, hi doe konzat eo bac'hen divis. Rosenmilin, i konz neuzen hag un idanteleriev, hag ar ur fedius eo peuve gwask ar tut minoreleit po bleu, minoreleit yehe minoreleit. A bentolfein i eus ur sert feuson de he, dem gavit assemble, habit brou kreouar, hag un drase zo interesus hag voda laka assemble. Dut neuzen hag ur broioù kelt, je dis. Merci Brastor. A chetuni a rub an achuman hag nabaden, petra o grouet de nord meriot inoir. Oh bah dam sonj, mais faute rada une monde de zansal, fechnoz, avid michance et vous ur plin. Ya, sur wall, tu te brofanches. Bah ya, chez toi, michance. Na hui Anna, petra o grouet de nord. Pe de tombet gant un abaden teatra, se tu vo trao pli just da velet. Ya, sur wall altan, Disons, je me suis. Ya, ya, ne tu donneras ce nez. Bouvo ata ur strolad altan vo, ya, avro iweran hag eus sonei, a bouvo ur strolad a feuson a vroskos, breabar. Hag vo i sonei eo, neuzen i an etre da war ker bon red vo gober ur choaz. Etre da quoi. Eh ben, chetu, merci Braz, Una, Enora, Agana, Mouradova de vous date. A ben ar ur strolad Dixit Genoum, ni ou loka va Joe Dalton juste wal a gozonei inoir, Joe de l'Orchestre National de Bretagne. Chono, Bedagarwa. Joué d'or. Enavo.